Građani! Moji djeca! Oba! Igraj! Leže! Građani! Čas! Građani! Požarni obrej! Dobrodošli poštovani gledalci na TV Shop. Danas imamo da vam predstavimo jedan najnoviji proizvod, veliki proizvod najnovije generacije. Predstavljamo vam televizor od reći usisivač sa regulatorom brzina. Molimo vas, pogledajte ovaj regulator brzina. Inače, vi imate usisivače kod kojih morate dugo da se saginjete, da usisavate, razumiješ, iako tu nema nikakvih efekata. Međutim, u tehnologiji izmislili smo ovaj najnoviji revolucionarni podesivač za brzine kod usisivača. Taj podesivač podesava tamo motor da on bolje pospešuje radi. Ovdje imamo jedan kazan u kome se nalazi nitrogen oksid. Taj nitrogen oksid prelazi u motor i on bolje radi. Za to će vam ostalo predstaviti doktor Nekati. Naime, što smo rekli sa doktor Ljubom iz Digital Technologies nam stiže novi proizvod, to je Super 700 NK Electronic usisivač za domaćinstvo, pokućstvo i ostale proizvode. Naime, u saradnji sa Slobodom Progres iz Čačka smo sklopili ugovor o proizvodnji ovog ultra savremenog oplemenjivača pritiska koji podiže pritisak za 700 mk, znači mk to je specijalna jedinica za pritisak. Naime, njega pokreće motor od 700 kubika, 1000 konja, naravno pozadi ima ove ultra sofistice. Molim vas, pogledajte, molimo vas, obližite ovamo, ima ove sofisticirane točkiće sa Bridgestone gumama, koji naravno pospešuju bolje klizanje po kući, po stanu, a i ostalim pokućnim. Molimo vas, doktore Nekati, kažite nam koja je dužina kabla, da li je ona fiksna ili može da bude... Može sve to da se podesi. Ovdje imamo 6700 MV ovdje taj kabel, koji može nanotehnološkim čipom da se produžuje svaki santimetar godišnje, ako vi to želite, ako ne, ako imate neki manji stan. Ima li možda mogućnost Bluetooth povezivanja? Bluetooth povezivanje sa eksternim uređajima, Sony MV600, priključnik za kola i Bluetooth Master 1900. Ovo je veoma skup usisivač. Znači, postoji mogućnost da ga neko ukrade. Ima li možda neka šifra ili ključ koji obezbeđuje od lopova? Molimo vas pokazati. Specijalan kod, znači nećemo sada zbog safety razloga, dobit ćete u svom manualu kada kupite ovaj usisivač. Iza ovdje se nalazi specijalan data kod koji omogućava istovremeno, znači, izbacivanje prašine koja se slegla ovdje kao i zaštitu, znači ovdje iza morate ukusati i broj i sve da bi radio usisivač. Drago nam je što ste nam predstavili ovaj usisivač. Znači, poštovani gledalci, molimo vas, još jedna specifikaciona grati susluga, ako nazovete u sljedećih 5 minuta, povećat ćemo vam ponude i poklonit ćemo vam ovu izolir traku koja pospešuje usisivacionu moć ovog usisivača za 7%. Znači, dragi gledalci, za 7% ova izolir traka sa Mighty Patti tehnologijom. Zaista sjajna ponuda. Zaboravite na stare usisivače koji su vas mučili, bolela vas leđa, bubrezi, mumbađo. Imamo ovdje revolucionarni proizvod Slobode Progresa sa najnovijim tehnologijom, izolir trakom i digitalnim kodom protiv lopovluka. Pozovite nas u naredni 10 minuta, sledi 10% popusta. Građani! Dali prvi građa jedno!